ngisengile ngifuna lutho amantombazane ayadlala imali yami kodwa Jehova wemba imali yami angisenandaba nokunye imali yami A few moments later, a few inches later. Yake kodwa Jehova akakowe yafokofa senjabuliswa na ukuthi kalo mfana buti waze wangalela kamnandi yazi mfishane naleviye kelo kuzokufinisha kabisa sekhona imali yami awema sungaze khale njengembongolo kodwa yaki yaphi imali manje thumu umnyeka yodleka bane kubeka bafo bekezela kodwa nawe ngwenya basubalisa kangakujabulisa satana usheshe wakhala kodwa nawe niyabagila bafethu kulezi mini avedoke imali yomfana ungamfuni awusabi nokuyitela bafohlala naye phansi lo muntu nilungise izintongo uzohlupha thina enensi broke bafokubeka keke thina asina imali yokunika leyo ntombi uyifundise yona keke thina asinayo lana nakuya animphinde cela sibaphe nemali guys kubalekile ukuthi uphe umuntu osifazana imali bithi yazi ngenqato ngoba uma ungamuphi imali abanye bazomupha angaze ayicelele muphe nje yabo ethi umuntu uyavuka nje uvula ukuthi bu 1000 anganya ku animphinde